Kajing Shakhot Hajir Kinong Yalam Kah New Trap Youth Council Nek HYC Kat Hadu Menta Ka Arpu Artrik Unaitung Arajar Pusau Kadang Yai Peteng Hagaba Usketri Ke HYC Usamla Isaac Basaimot Ulawan Hajir Biang Menta Hakasin Kaba Ar Haki Pulit Kasadar Police Station Halor Kajinglet Pinpara Ke HYC Iki Ying Mena Ka Arpu Trik Jemang Bat Kibala Keno Bagi Basyong Pasak Bean Halum Survey Yaute Usketri Ke HYC Kipulit kila pengat kendan hadu hoteli bat lightly ki mukot duma kawai kabla register alaim kra police station bat artli hasadar police station apa keren siklar pathai kubor usamla Isaac basai moi ulong ba omdan jing ngoper reiru haka jing khot hajir markam desu kesin ke banangkong gulong ru haba le ekakam ke babaha khamtam manrat din khong yudrok ngoper ru em kalau ni kemana yang sing long bangin dia terikat nono kadang hot menakini sini lah ada syakot presiden vice presiden mentas ni soalnya gaji syakot mentas ni ru dia gaju kalau bagi nak syakot teng gajinya alum survey mentas ni syakot yang ni pilih lawan nak coba pilih joki ya tahi men gaji syakot di kendon keadaan hadu ya masuk hoteli kendon along line but lightly yes so ya po like crap yes but artli hani po sarat yes nakayang kajongahi but alyang sing ngumju ingin song palasyo kani si sakat kasing wan hani ben wan najir marba along melan mar lakot melan mar kawai ru kadai habagile yang membah dan hot lagi ngom klohi misam nale anu basnio mar kajing sakot ni kadai meni kadai no drop si bastang bro but hadu kontaru ninang ele ninang song hi ben pintu jak you drop pembela nang yang sang kadai kalau bagi nang yebun le kam kuat tan men pendik men penthut ikut hot mar don hot di balik belah galung kam ni kam berit bersuan you menwan roy tengkai kene kesin ke bahar beri berjuk ke kias kalau bersembah kalau kuno tak itu kemudian ya beri satu kejenjang survey bisa cepat dan cepat kayak begini lah jam datip tikina dan balik sabar segala jelas dan duk bidang don ini bidang yang budien menap itu ya kata penang betai tip yo kita sunat yakin khot biang hi menuan di kenduk ikut kenduk